Konyi bw'omugavana bwe kaunti ya Kisii Daktari Joash Maangi na sentunde ntangani okubwaterana kwebutaseni korwa sorongoro rwa Gusii anana korwa se kaunti ya Kisii ebitaseni bunabone getaseni kya TV ne radio ya Getembe getaseni kya TV ya Ndizi na boigo Kisii Hot TV korwa sensemo yechiredio nigotore amo na Kisii FM Radio Vuna na boigo Sayare FM asobo amo nigotua bwatranire ele kwenda kibuna yo murigereria na boiga yo motegereri ngotonyorore linde karotoko nyora baraye abatwa bwaterana kwenda kibuna kwanyorire erobotieri bakonyobeka kurwa sensemeye elitaria nenjenjo bongaga tokobwaterana yo minta sensemeli ende nabondaga ni otumanyie gusoma nyumurigereria na boigo motegereri elieta elitaria ne Brighton makoli ngona etoko gusaba yaro kuba mona into Memono mwancho muligereria na bwego motegereri kurwa sense mende nigo tobwate Jonai Mumanyi oyora sense moye mitambo na bwego kurwa Ndizi TV na ndento tobwate Alois Mose ora sense moye kamera Kisii Hot TV Rogers Gichana aka Kakasungura na bwego kurwa Kisii FM Jadson Gichana no ale ime yenyomba na bwego kurwa Radio Vuna tobwate Brian Nyachae na Joseph Obwoge na kurwa Sayare FM na otorenere Dennis Zadok umwancho muligereri na bwego mwancho motegereri ogusaba gwitu nkolinga kabena intugo chakira bono uikomo elia karutugo kwana eyamase yamo no mokonyi umugavana we county ya Kisii Dr. Joash Maangi machoge njekina kiyo kamanyete andagati deputy governor omoligereria na araga nikomanya bamanyire no mukonyi w'umugavana we county ya Kisii Dr. Joash Maangi ko mbamanyeti amangana aho guchimbe igo asentunde yo mwanchwa deputy governor igongo ko omoligereria ni moyo Daktari Joash Maangi nelete daktari ngaidi korwe. Okay, mwanya getinga se mwabeta bwakirabia byamono mwindabyo lidaliana ngo Joash Maangi tata akoro kugongera tatu angoro Joash Maangi gongera buna kwa bulingera se omuligereria nga Maangi no ngano gongera seito ndia gongera village bumachoge sengera bosoti ward nande nje no muwakile asogosoma somera derichiko ande na somerete kurwa primary school ya na somete school kurwa itale primary school ngarwa itale primary school ngakagenda high school kurwa sawa high school lisiaya tona kora ngakiri ton like ngakiye ina bana mubwate 844 dudu akogenda paka form 4 tumye kuro tuagenda form 5 na form 6 tugenda form 5 na form 6 Maranda high school kamye kuro nga Nairobi University kana ko Nairobi University nga genda Kenya School of Law kana ko Kenya School of Law nga practice law Nairobi mpaka ngaka odisaina 7 then kaenda America kakorega sioro for some time na ndinga kaenda school kamenta masomo ngasomera edigir kukonga Juris doctorate degree and doctor degree in law and that ndio sababu kwa mwengi kwa garanguru daktari yes tindi daktari bukurwali onde daktari ya masomo and njeno modebiri gavana usoma kwa nyibu mgavana ngwae tua chole tunere in 2013 na tumefanya kazi pamoja paka 2017 tokorua 2017 maana togenderete mpaka bono tutigalitie emiti 8 kazi mamitara moja so tuwati emiti exactly 8 months tumekuru office maikuru rambe gavana after tuakolire ekipindi yake biamona sana biasana omwancho muligereria ndonsia sole kwa igule omo mokonyi
umugavana we county ya Kisii Joash Maangi onyare gwa kweresa ereningo nande bono ne chinga kintu to kwarira ni beno nyara ko bamura intwe we komweli wa ereningo bonande ningani watere na mutigarite metie nyimeke muru asobisi nando mabaswaso bugavana no nyara ko tweresa amagenda ari mwakorire go singa kyokore the development ya county to ya Kisii as okore the development obo maene mbulinga ntora akora kiriwo ekerege ntutu atete gukora lakini tuatemire injekero nkwea twibekera max yongorora ngata butegete 8%, yani isana satasiko ikomkuwa nini kwa sababu usikurigire buna boniga in 2013 ngo abantu baoteba sana ntoraro spara lakini you see in 2013 ekero tuwe chole tuwe amano nekero tuwe lokole campaign 2012-2013 abantu abange tuwe koraro busungu unembra ya tuga tuwe goikanga tuwe koraro busungu lakini boniga 8% of the roads in Kisii are accessible na bichira abenga nchiringi ya kabisa buna mutage lakini nchira accessible tuwe chigoire tuwe chiripeire tuwe bekiro morom bono inchendo chinga asikusiga aboniga embura netuwa ngaki 8% ya batonga kabarenyo we kabarenyomba bono ga Kenya itera magendero narali namba ibere aige town ya Busungu otuwa bwatera amali ya Think Main Road yoka na Hospital Road bono sikuche town yeye Chiring Road chiram ya bere kya bege kiraseta town ya baro awate abangira amune national government ya bege no you're wrong ekero wacho rubune governor inga buno musacha uri nyomba umuchi umusacha uri nyomba umuchi igakorigie ndagira oretera abana umukunguja gukunga it does not matter ngayo musacha yerusie ndage so it does not matter ngayo ngwae agenda karetera amko hata kama ni national government ni even if it's a donor but yakoretwe because ya created the environment ingia usiko bowlinga ine national ngo bowlinga ki nkie pare yetaro sere tumigol kusingie taro sere nyamira nkie taro sere tukil golis ikwende kil golis nkie taro sere pomet so kwa sababu yobura yobia nobu amatobia ne serikali ya igoro now igetigia gatatu usikuligereria chinya gitari amaene boni gatubwate Kisii level 6 hospital eyere enya gitari engia saidi asirichinie yons boni iga enya gitari yeto ya level 6 igie kurwo ekombiti na ratios in Kisumu unabuo maene enya gitari yere level hospital ugusaba abantu bakusihi abantu banyamira abantu ba Transmara abantu ba Migoli abantu ba Umape no bauje busonga ini nyekitari tu arosiri amuno mugabano ngwaye ku 2013 na nyekitari yeye tuanyerose irie enseme gosomeria teaching section. It's now teaching and far hospital for the first time region ye engi mabaka Nyanza region ye yons baka Kisumu mbono tubwate enyagitalia egosomye uja ku produce graduate ya medicine omanyagitali boli uja kurwali abantu agotule lugabo songo omanyagitali in collaboration with Kisii University inensema yo kurwali other than Kisii level 6 hospital and tubwate chi hospital chikoro kwa level 4 hospitals chi sirko level 5 chitigata ke level 5 yabo Maran Hospital ya kabiri Nduru Hospital ya gatatu Nyamache ya kane Nogembo gucha ikije ngitana chirochio ambao tuko karibu sana tuatemire sana tutakide chito chigende the next level chigende chibe level 5 below those ntubwati ngitali chinde na chirochio chire level 4 na chire bya ngitali ya Kenyanya ngitali ya Masimba ngitali ya Bonjal matang donyo ko na
yabe nyektari yabe so nyektari na chiro chirange na chiro 4 chiro chiraba tayari kwa wale 5 ne jinatebe inye chintangani lakini chiro chirange. So kusema ukweli tumejaribu ensema yokuruwali ya health, ensema ya afya, ensema yo school education tiri developed developed gyoka neji polytechnic amo ne ECD na mwisi kuligiria tuatemire kuagache kirasi ekemo kurutua ansete at least kire ward bono ntubugati birasi bitatu tuagajite bitatu bine tano tuagajite ECD sabana baitu bakogana amade musingi bora maisha bora. So kiroko umwana musingi umia none skuli yayo jako bengi ingia simwese kuligereria ebirasi bita tuagachi na utoa ibirasi bya ECD egendo kende chi polytechnic sema yi polytechnic. In fact I think nyawale polytechnic I think you're polytechnic. They are the best polytechnic in the country. No, you are the country ma. Chini wongo suwe. Na ane tuwa temire kwa chi polytechnic chiga. Tuansi with 2 polytechnics tuwa wiki computer so tere mwana kwa polytechnic also kumanyete umedo tume computer. Na ane ndogendere. So ensema ya masomo uluto masomo tali involved. Lakini nara tuatemire na ando manyete nebanga masomo tali developed oika obora yubi yabo create environment ingia ingano na bana ka baso ma primary na ka baso ma secondary baba environment ingia ko rabaita matem na to provide a good environment and musikurigel bia o maene ku 2013 chi school je dia usigaiga mbuye chi okora no chi wa be among the top 100 always Kisii school Diokindo high school Kereli Yabururu each school chi apire chi among top 100 chi nyingi sana. So amaene tuatemire endo kende ense moyo environment obanyete eke tu akinete kale ncheke ona akinete kero mutana wate kale yaye se togalia orojindu arongo ruwa kuruko itare lia koiro abantu mundu kwa gutambuka lia koira na nditu alko ndororo abantu bali banyitu wakontimbana bakontimba boni gabona to kwana orochiro litare ndiyo yandu abeira kalbo chino chichi alkuruke tionko kiabere kuna tionko amaje bono no nyino tawa kondimto waki kiara amaje wota you don't need even a bridge wedere itare utambuka orochiru alengo orongiru alko iraba. Kwa nini? Kwa sababu tuasimikire metemelingamu roche mono imetemelingamu ya nyura maji ya kulirama na ndi problem ya climate change. So ntubina serikali ntuwaitiri chiko digote yabanga togo simika mulinga roche 4 kilometers to the 4 meters to the river. The nearest otege almost ora beko muzingamu 4 kilometers. Tane tu encourage abantu simike mulingamu awe kabisa kuruchindo chikiango kora chirama amaji. Bono tuwaitiri chiko na tuwabekire nursery ya chibambu trees ebambu tigo itamaje and ebambu na bego tumika commercially. So tuwabekire ebine bintu tuwabeki tuwanyale tokokora na ndalo wakikisanga turende environment yaitu. So nabonda gendere and gendere amana nambang tuwakore bune county and this is why ndugu yangu ega situ anyekolere inche no mugabano ngwaye kato akorega sinjiro mugabano ngwaye kisheria bono wikachari taye next year bonde laki abarami doko boli inega stu akorere no gabana paka ambulance chance tu abeki kire district bono kire
county na mangana ya ambulance mutete mu understand yes ya ruete otu alenge I don't mention ngai otu alenge campaign 2013 ndukanyoro mungi no yomo okuirwa nyagitari ne gwirubaro tukabatebia nga gakimogoto chora tungwaye na Maangi bine gabana no David yoye muntu takoirwa nyagitari gwirubaro nande nana mare buna tuwa chore tuga tukareta chi ambulance pono kire sub county bugate ambulance ikuira bantu nyagitari asemo ya michezo moje gaiga Kisii Stadium Boniga is the best in this region again ewe the baka yaksu bono mbari basa se mbari baute abanga pana yene national government ingirene ni national gitanyire de mobe gitanyire de migo ko sawa ya uongozi mwema so to attend regas and that is why ngoba tebya bana baminto confidently nga injibuna omukonyi w'umugabana tuakorere nere gasiye inje manyete astuanye ikerie na nje ngonerete nyegendererie gasiye tuansete ikiagara because of time bine biro tutarakora lakini no biro program so nje una Maangi inde tayari kugendera negasi tuakorire no mugabano ngwaye bakabone Mimono Deputy Governor se eroti yobwagare igoro yemagendera mwabe mo kora no mugabana kwa ko kwana igoro yomugabana na yabuno mokonyoye obwa mate no mugabana andagati keroto ko gendo gochorwa mwaka meronge na 15 bere ngwa sugetaka ukagenda abo mu Kisii ukamotiga se kiamagia ODM lakini ndo gachoka irana ndokeya na igweta abandu batanga the prodigal son oiranire kurwa umwa atwariro bwa mate ngakichinde bate aborobo kendo ngakichinde bore liberera boni go bwa mato buna kibore na ende mugabana nacho ko bwate siase eganga yayo yoko bo mugabana tata na yoko nyolirieta ongaga jo ongaga kuona ongaga diango bore yake intue mwanya bantu no musacho mide nyomba no mominoye sangine na bokonyora sube transport ebanga lero umongina ote ebanga usumusacha ote ebanga lero morogoba onate gitendi nyama umongino kana ngapana lero morogoba abana bade kuli macaroni bono no hora nyaro mukuminjira nanga ki njire nyama ade gituko no munga ngapana abana tiga kuli macaroni bono go yo mwatikani ikono mwatikani so abantu kumenyetamo amokonya amwatwa the difference in opinion lakini nje una Maangi no mugabano nguntonya gwetana hata siku moja but gora differences kidogo chia nyomba kikasi ni kawaida tuwezi opinion ni kawaida ande te angote biga tata in 2017 yote abangantu alingo bomo kwani kiamangiri kwa bomo China rudo diam ikiamangiri kurukwo Mheshimiwa Mheshimiwa Deputy Governor abange barenga so go barenge molengo Jubilee abange babo bagwete agucheka rugwiranete ODM ogaita no abange barenga ali mbabere go sibatatu igabayete muna bono Jimmy bondi ango tebi mwana mindo ongaga that is why ngo tebi na siasa ni kujibanga ekatu ajitamo in 2017 buno bomo otuwa jitu buna ba usibons mtu abata manganakia tu manganakia abantu ba Ford bibomba lengo abantu ba Chibiri balengo abantu ba independent balengo 19 alengo kurudie mnantari jibigana lenge mwako wale kurudie so tulikuja pamoja tukuane with one voice tu aragote abanke linge kromo kuana with one voice no na kromo ko president na anda maana tu ide ko president chipara ko nyachia kwa mire kidogo no chibano tu watera mkira keras so ntu atete ne kiam tu ko roskio bombo mo Kisii tando ngaga mangana ya mutio nya gumbuli mangana ya lioka inche no mugaba no
otuskaine na ndo mugabana one ingosaba Nyasaye amukune nkoro ambugatesie igenje ndagendere negasingi agenderete inche amana yo nyagomboli nga ODM wapi nini ngasinjira deputy governor ya ODM kwenye kuunga na alisaini bona ande nikigombo ngende gombolo aye tala Jadison kwenye kuunga na alisaini ku ODM lakini mo deputy governor naki abantu abangi kukwana bale iskalina ndiro hoja kwa ga na ndikwera naga pone lina okubega tene ni na aya no muntu ODM gosini gore saidi nakyo mwanju murigerera no motegereri autakama yaki ngai umudedeputy governor musimamo wa ngai aina na ka ninga ta kombengel mono abasungu wate on kidon work to hard push me to take on na kuira niri na otebirie nga nche no muntu ikamakia no die moko muga jora na ODM exactly abangi arafu mheshimiwa wa tere na gavana ogosaba kubwati erinde nayo manye orusi dieli chietigale arabata kubwatsire umanyete omugambi sawa ko nande omuntu kawaida iga you must always hope for the best and I don't want to spend time on negative ine na tumia chinga uona rather than but hapana ngoda umuganga jikubwati umugabana ugiye kubwati na mimi naomba Mungu amukone nkora mbwati I don't want to spend time on negative energy Mheshimiwa ekarotwali ngase omuchango nsemo ya entanda the deputy party leader kiama gya ODM omugabana Oparanya na ali ngaroro agateba bona sengencho muri batatu gatagete mogende musiekirwe rumu moigwanana consensus mutaigwananeti yoli bono mogende nomination ya delegates kegosinya members live members also members ba ODM was direct nomination as even to even mheshimiwa deputy governor nkiriki ku support consensus musiekeru moigwanana mogosinyana lende iyonyegene tenga ndo gosinyana ekiagara kaki monya vere mpore expression kyo musubati minto musubati nsigete sana cyane tongera kwana byo sana bateba nga umuntu abuko itobo obote ku idie for the sake of the county so that is a very good start igon tsiyasema ngotigire apana igatebete biyanga umuntu abuko itobo so any one of us among the three of us umuntu abuko itobote idie gira toro siserka so Maangi na bago itobote cyane na bago itobote ongena bago itobote idie gira yo muitabe gaba bigabana lakini andrende isikurigire rubuya amaene abantu abonzi mbobwate birogo umugangongeri no museneta bono igata itamwentangani imugangori atakeire unamusigete agenda no museneta bwaye umongina cyane umugumendere agenda no mugumendere bwaye inche uno mo deputy governor baro wadanga di governor pona jirene ngane yukondusio baba ngiro segai ose ngayo kondusio ngire gai maso ire rumo ibon ko discuss mo ande ba kodina di au tigira nada semia ka eta ichikondiko ngala go tigira di for another 5 years di chikoli ote bango ko deputy governor miaka ikomio 2 times miaka ikom so tingo deputy governor so boniga ansa kunaranga uyugwacha go interview lero mugaba no ujakira next year ndo tuituiwana ne alafu tutatembea pamoja and siasa is not a matter of life and death sisi tunatafuta hiyo uongozi kusaidia wananchi wetu sio lazima tupigane Bruno ngina jana tete abantu nabago itobo obote so tintegi tibono ntebe ngango itobo obote but among the three of us abantu mbaje baitobote igiye tuonje ngani ngoko genda ngo jago bwate kirugeke agendere ne gasi omugabano ngwaye asanye kirbono
nande nchendo chenga uyu ninji ngoja kogendere nje kogendereria ikia ninjo deputy governor ena kubolinga kiyo mugakongongeli no museneta omunge na Janet no mugwemende ibirege bado no hobire mbiragenda ande so nuko bako ande nibiroge ebyo na inche buna ngakina batege ngo kudi governor so okuruzi dirio kaiga governor litigale biyamona sana omoncho muligereria omokonyi mu governor we county ya Kisii Dr. Joash Maangi gakoteba torusidi governor litigale miaka nera nabikia elinde bali bahande kyara serikali ya county ya Kisii ne bwatabara ya bande barase ntunde ntangani unabona mo senator nentunda ya ntangani nabo mo county women representative nentunda ya ntangani era ko rengana nere gasabire baro bagenderere ekyarere tabwati asara gendere lichi ko yamo teneniri kero toko gendera asense me bono mwancho muligeria nabo mwancho motegere ko rwa sense me yontagarete ko rwa niontagarete ko rwa mabagaya gutia se abami ntotora mona barabuga iga linde ondo bwate liboli gotia somo konyi mu gavana we county ya Kisii abaga ko mubolia mu gavana mo deputy governor no alega iga linda ba ka ko bayiranelya ko rwa sensemo ya bali kibami ntokoro bitaseni binde libageli ni gonko baonde obwate liswali mu ruterango mo konyi mu gavana Brian Biemano Your Excellency biemano konyera ko bako ko ene tani mwende omwanchi wiki amakia ODM ekyo umurayo yotomaitengani gara mangala yekia mana hoteli umashino Raila Odinga ratia mangala yekia mbodi igiro kwa bana yes nakigito to ko bole nakigito to ko bole omumachoge no mogusi naga niko manyanga andake in terms of koba a political direction engakia mo mheshimiwa kwa bero kwa bako be ko biara aso ko bwatranigwa andake kerkiara kwa kana ngo kwa lenge ko bwatranigwa no mokonyu bo murai wese timeti mo machoge no mogusi akaro bai kuligerete nende bagotegerete mbanyare ko bago kwegena muno murai oraba political direction ngenjera nere toko genda ende tutali nchire yo tata ndagero mwana minta Brian yes inche abagirango batebango ogupima oborombo asaba na siasa barusiga ondete yamade opima oborombo kuna Maangi na yamade opima oborombo in 2017 mwatebire ngatuaringe grupu ene na bantu wange saidi ya 13 ekiro ya igete ritu arego kwa na bantu kiro ya ikaba songo batebanga when the time comes kerenga kiyaika pono to decide nga itogochia wise kunyora nyamwalingi igasi TV ngakiria ona atene to gemba se president yere ngatangaza nga inche ndo chasengochia onye to kombwatia nkubungo yandole kwendolenga 2017 ondubwenzi utambwatetie gachietenga so ninchi mbwato borombo maite kupima ngaitoko chigo so abana siasa bali bandi bonsipi bali skalia bandigererie tibandigera asengo tachako follow my footsteps and you will be elected balia batabwati my footsteps bachiete so ngakinguru mwerekeo yes mwerekeo no ngendete kuro boniga nando manyi saingiru mwerekeo telas mo ende bitunu wanzo wake ekerere ayata bona turu ngingirete kuchi mwerekeo turu tangaso bitunu guronga bona chire bitunu wolwe egeture na hena bokora ngakinga Maangi aligirete go ase Maangi aligirete kuchi oinoro mwerekeo nando yote chikubwati Maangi oyingo sirale muna abantu batawati Maangi 2017 basirete ogwate abeguria mu machoge manyete njeno mu machoge lakini njeno mu deputy governor of Kisii county amangana ya clan political yani clanism we need to move away from this clanism ejera machoge bangakira bon speak kero yomo tinko bagabana okay oikanyo ile tana kueleza oikanyo chikura kuri nyomba chinde nande kona abeire
umugabana tari amuchago ko jokorega gas so mondo tayo ora tebe ngana iri chikoro kura sikran ke yoka wakran ke na wakre yonspi o ikastiro olgan chikoro chine ko rusko manyekoira so ekeron kuro political direction tero machago kankoira onkunyera usiengi ma chikoro tero machago kankoligia lakini ni nete dinde aba minta machoge baba batanga kongake ngere tukuri chino jeske kiagara you know politics is local. Okay. Yes. Your Excellency kwa kwake ukisikiliza kwenye totara so lakini ndake asukubika buyomo gusi kero tokuligereria record from 2013 na wigo 2017 almost tekerego iko mwaka bobochori na ryogo switch gears maybe umugusi nagani ko manyanga is this igoro yabantu amagani yabantu umugusi guse this is personal. I think you're wrong. Like now they're building it a subject. You think that you discuss more. Not that don't discuss it. Get a substantive and give the substance. Tada. Nanya kuru dia menit kiri murio liok. So ngakion dia mengenai haji. Nanya kuru dia menit kiri in one day. And frankly speaking, I want to avoid that discussion. Correct. Yes. Your Excellency ningani nganere buat kawanga gatia balimanda amirre tobote wikiruge kyobo governor mwa bero ko mo gotebaninga abande na obago itobote timaiti no recorded as a gazeti ya mo gaiga Kenya chitariki 20 ne ya monga kero kwa lekoboli unga to be precise gazeti ya The Star kero kwa lekoboli unga maybe option yokoboli kero kyobo bunge from Machoge. Is it one of the options so ranyarko bagokoira? Then you answered ukatabanga you will be the most stupid person if you were to accept such an offer. Tima iti also kwa vero kwa kukubwate ni gosama nganara ko randanga maybe another option you ero maybe ne yoga end for another seat other than the governor so that to create that balance ya say bali bakuli ekeroge kwetera se etikiti kyama kyo ODM. Maybe we can go mugusibye gorenga nei. Kwa tebro byanga assista ngabakani ngatinko ganda buchu because na whatever wana ndingo singona na igena ile ne injenanya tiango tebitata injenanya nanya korengeria ngakero kende nindu kero ndio kubuli kyo gavana ngara kubuli kero kyo buchumba not even one day egbi ndike nye kurumunwa munwane injenanya gotebanga nindwe ndio kubuli gavana ngana kubuli bosene indike nye kurasa munwane nje no gavana nguli I have 3 options baji option isa so option number 1 governor, option number 2 governor, option number 3 governor. Jiro governor ngoli. Maybe your colleagues at the negotiation table bagusume such an option. No. Opa manjumuliya nigo gendete gusanga maninde amo konyi go gavana bwe county ya Kisii nigo tugende gusuka bosio karon kwalga ni Chadi na kubata riboli nyaro kuboli mo ngeni tubitukirero. Umuntu mutegere no muntu muligeria ayigabona gantura na deputy governor amamito barawore masuali ya deputy governor ingo ngenda deputy ya asset department ya agriculture political competitors bainu asa umubunge udakoreti no yakote banga nonye koko chakosoa asekrugeke chi project njiri cha na serikali ya deputy governor Joash Maangi and governor James Ngwai mona kuna onya ko tarasi ko avocado factory banana factory chicha chagetwe na serikali tore sanga semana madege nta abantu batari kumanya serikali te cross factory serikali yo cross environment investors baja baroshi factory mnabono in South Mugrango factory ye Messi mwara moisonde the sugar board Jai company license ni chance cross here factory that is in that's in a public domain into abugate initially into abugate umaitu ndo the factory ye avocado gana iro town ya umuntu uri agatebanga tiga
yani ataunga ya konyora asara kwa sababu asara ukombo bari kumchaji wesi nyingi atinge bantu baje no musungu bakamumugiririgo digo lya karnyora asara tukatebanga soko konya e factory yagendere tigatwagache umade fake gwende building tetwagache building e building twagache building ono another investor ache nero chocolate equipment ase process chiafuka e building ya tuarosiri tuakolere bono serikali teliera okora manufacturing serikali okora processing ntutu create environment bono no muntu okulia puna yega chari sonye kuwetu no bwachi basichie toro insurance kurani factory avocado so tunakaribisha what the same thing to factory ya matoke banana factory because tu anyotenga abantu baote banga o ndubwatie to chaji kujiba sinyi tenga tukubagachire she tukubagachire nyomba lakini muntu ajikubeke equipment nayo mwenyewe cross factory nduna serikali we have created the environment a very conducive environment to achieve step ahead to across area shade enyomba bona oyo tayari bona togenda kwa marketing and this is one go de bianga inje de ngende kiato jini mati mtu akole bono ore to muntu mwata kumenya stua nsirita na stua iki jiri mati stua iki ndio sababu ngendere iswalinda kubori goro ya abantu bonaga serikali njanye ko tumachibazi chemba chichipasari yes nya ko resa bategere naba ligereria nga chibazi chichipasari chikokera financial year asemo nega abantu ko banyo risembaranyo ama ide covid jaja covid ya interview na mangana mangisa ya interview na mangana mangisa no ne skuru chiesieki asoro skuru chiesieki so ntua misio mwako ya mwagabu otutaruete pasa riko sababu ya covid and covid was an emergency so chiwe esa chiwe tani directed chikaganda covid nando buna buma na akuna ache tonyo kungaina na mwaka noroyo omo tutaruete pasa riko sababu chiwe chechete covid na you know kweli pono nyasaye ndo jenga ngwanjar covid yere so we shall come back to the normal routine yechipasali asemia kalisi wala domo asemia ka mwamira sa serikali wala mwaka ukianda chiskuru chirichia ECD abanga babazo gutase Kisii county kirikota chiskuru chia ebyasi byanga chiri asana shukuru kwenda kwa nyoranga bya chiagache trakini nze njibe kufuno twaresa ngoro ya ECD classes na abantu bari kiru na ki amagacho zina aba Jackson bi mara sana sudu swaleli ECD teachers into to abeta batangani once kulika Kisii county was the first county kulika balu by ECD number 1 number 2 into to abeta batangani kwa ECD teachers the scheme of work at the council bakana mbona mbararu so and say me you into tutangaine na ase birasi tagide nguboli gatata chiskuru nirenga chire Kenya gusigai steva 700 primary school kile primary school inebwata ECD class ono tagide nguboli tata iga onye totebenga tuagaje every financial year tuagaje class kama osibibire in award so award what is school kerokende 20 ose ya 20 ose school sarasi nyotu agajiri birasi bitatu bya ECD you will not see it it's a drop in the ocean but we have done our part to run a budget so sometimes we got to be realistic so ora renga ntora kwa sababu igotaka torosie na hadi tutaka torosie ECD class in every primary school that is our goal lakini budget chiwa sijikuru tokuzi Nairobi nchirigoisa na ojo sandua ajeka asia kama wosibibe bibere per ward per year so bonoroje onye school award what is birasi ya primary school that tuaje birasi bitatu osebino
koso gocha waranga ki birasi mbi lakini ukweli tumeanza even time we want to finish tutamaliza. And that is why the national government, that is why talking about insisting that 44% of the national cake in a county that Ranyajibe Chise in it or Sirivi Devio, and so on you sing it Nairobi. Mimono Jackson Gichana koro Kisii FM obeire ago woli mu konyo mugaba na maswali ase chinga kiechi ngobaira se Dennis Zadok koro Sayari naye Dennis mukonyo mugaba na araiga asante maboli yao. Asante sana ndio bongaga soko ngari getekio ndio boli mukonyo mugaba na county ya Kisii Joash Maangi maboli abire tuchukukore kwa ndo chinga chisa cha tomye kisana ndo chinga acha mtugenda kimonge tatuguri chisa bire echego mabya mukonyi kumugabana ase county ya Kisii Joash Maangi wabe kubosindira na kotanga tugusuka kubolia ekiruke ende ni gora kikubolia umugabana kwabeire omukonyi umugabana amo ne boss yao yemisongwae ase kiruke kasi myaka kyanda bono mwabeire mugokora magendera mange nane gwate babuli tangani oise kuboli kwa maxinari ngamora ewe gora tebe gara batana tatu ase 10 oraisa ko mugabana nikike obuchi gukora etofauti mwako gocha ekigia sinyere gukora ekero muri ne boss yao yemisongwae liswali lya kabere nebe uburaise kero tokurigeria bisa kubinde nigo bigenderete kwebanga asobocho lyo bonne bugocha weterase okuwagacha ebyama nebe uburaisi egisabuke mu busi obekwa amo kitabwati ekiama ya kisiasa byamano sana mate liswali ko mboliria sana nga inkingo cha okora next year ndara kora lero ona hote bingo cha kogendera negas so onye tuarosire para tuanye ikiriga ngoja konyagendere ri kasi endelee tutaendelea na kazi na hiyo ndio muhimu hiyo ndio tinda de banga bintu mbirororo gabana tara kora ngujokora adanga ebintu mbirororo tuansire tutaraikirania so ngoja kogendereri usikurigiriria ebinte bingiro ne mirado na abantu ba CDF gichiga kero muchumbo mwachire agotige gasi liko nya korion sibi wansenga poni ga tumefanya kazi mzuri so ales tu ikere ndaendelea banyete kirokende okubumba te edisho runkwabo ndinkwabo ya bukaro kwebisa kidogo ngiyo jo kora otago korabo. That's what you're saying. You see, for lack of a better word, that is not like that's not a very intelligent question, honestly speaking. Do you know why? Because yani umugavana no debut. How can you quit umugavana no debut? Honestly speaking. Because in primary school or secondary school, omo head teacher naro no debut naro. Bono ekero mo head teacher chire. Bono omo se ne debuting akonya na debut na again. Surely like. Because a debut ne ngao ne head teacher ne ngao. A debut ne ngao ne governor ne nga ekero kyo governor no ba. Ekero kyo wana Kisii. So my other wanga since ko very debut pona kuna choko besi is that reasonable? You know, sometimes they are realistic. Abantu mbarba kuana chingwana nechi bali okonya kroken batanda geti bos batata geti debut bate banga bunono nga Maangi kubali ngeno ngwadi abasokene ngakuanya korra then what do we have a debut? A debut is there for continuity. Kaikuanya korra school okora matembuye goite matembia headmaster kulitaya motebe ngaki na debut yati kabalita even schemes of employment, even service of employment, you must aspire to grow. So I'm a normal person. I'm aspiring to grow. Grow debut, which is over. So I go on there, I'm going to go okora poni gatinda akora kindi. Poni gando moko mokonyi. Ngokonye bosi yani, ngokonye mugavana. So next year kuna vile governor na njini chonyoro mokonyi onkonya so that niendelee hii huduma kusukuma hii huduma ya maendeleo.
Nebo baraisi ngisubukio mugusi kokwana nebyo yelimo nyatubwatike magiki siasa. Tuatemire sana buna boksigo jamo lakini yabere akongu kwa sababu viongozi bali bana bakwebeka mutugo te abangangu kwana bali kwani hapa yetu obwate kifuli okona kifuli mingi sana ngwande binga mwaro chekene nginde ngobwa tu abanda buna barikombwa na barikombwa pono ngakira mbwate igoro lero ndebyo karansana tukaransana abanda buna babwata bada kubwata mugaba na muisonde ngakira bwata mugaba na igero mbumte mwikaransane abande ngaba te bange gabana nenkonde uroke gabana kona mwikaransane so abuno ba useri unity yomo Kisii lakini yesu kuligili kwa heshima tuligili umaene ingo ole the most senior elected leader in this region nongwae pono ongwae nero takira atobe kama na ndisukuligili liye ongwae numugako ongwae na inche unomuda video ye umugako ngeli umungina chanet n'abachumbe banda abange isikuligiria ntubwate nia yogo chamu tarasma tutualekia tribal party na mukugwana na mugende party yemenene mutuale voice in that big party. In any case, country including Kenya, we are moving towards modern democracy in America, whereby mutuale vyama vibe Democrats and Republicans. Britain, conservatives and liberals. So, we should not be going back to tribal cocoons. We should be moving out. But as we move out, hakuna ubaya, we can answer whatever. Ngaki James Ngwai, I'm not the senior most elected leader Kisii tuongoza soko negotiate. Asoko negotiate na nduru moksito nyale share lakini abada tuko tupetele neji nguru ewaskane na ande te last month tu wana tiana kubulia tata eka to tuale tribal party aba chimbe baranga tubuga o chimbe baranga tubuga ko denga moksito ngi party to Kisii yo tubuga da chimbe kianda nyamira tubuga da chimbe patatu so bane so abuna bachimbe 13 pone kiama kiwata bachimbe 13 kigambe Kenya mbona tunajidanganya kiama kiwata bachimbe 13 ngekamba Kenya abachimbe manya Kenya tu bachimbe pale 290 intuba na boxitu bada bachimbe 13 bo bora ngakia bachimbe 13 bara gambe Kenya lakini abachimbe 13 bago so ase kiama kende but wale voice. That's why intwe unomura ina ngo tebita bwa tuboba our emphasis, our main consideration tario korosi kiama kimo Kisii hapana nogo chiko soi kiamekia kiraleta magendero. Yes Mokonyi bumugaba na county ya Kisii na watu wale ngetoga ndere senge njoye chinkwana chire chingi yako lende senge njoye chinsando chenchikaliko toibaga Deputy Governor, enkwana yawo niga yo mwali gochiase omugusi neriri osibo bochole bonne bolo motwe posubwe chisosobe chigendrete chige siasa ninki ande gati ora kwanero omugusi ntaraji kwa yo Minto Brighton atokolero moro yamono sana diswale ndire oyo Minto olinjagro ya cha Brian abolia na alia foid bono tigandi anse meko my final word amangana yebyama abantu banyugwechana ebyama mono takuna gwechana nebyama ebyama igenga bune gali kuli nakogenda etawan korumugati so pono ekero mwacholirwe ne gabana ne deputy ne senator omugutiga amangana ebyama asa utumia mwasa okolera ba Kenya konsigas usiga kuna tuwacho 2017 otuwa tikita mwani ebyama tugansa okolera omugusiye gas so ongwa etego tebango uyu n'umuntu bodiam tiamubekera maje uyu n'umuntu jibili timubekera maje lakini bono ekero kyobo choriye ekibuna boniga bono wikwirane asikie kia mariko ko etikiti so ekero otebanga nkorera kananga engaki yengaki ojo na linkwirana bono ndigwata kitengendo because all this time nigga stoko na ukianza kuleta upendeleo
otebe nga bano bantu ba ODM nabakorera bia bantu ba Jubilee nabakorera utakuwa miharibu kasi otokorera bagusibonsi gas nande lichi kongo teba lirenga 6 months to election bona bogoje na bochinjikia na bochinjikiama before 6 months to election to bochinjikiama na bokobu so bona dibaga ogonya gonjana mangana ya lero tukutiganya mpaka dise kuyende February ya ikiri oranga ingoje gotene because the law dichi kona buligote diote abanga 6 months to election bona bogotene la bogo setting ayo gotene so intwe umugabano ngwaye nanje ekatuwa irete jikura ndiriwe chanda na biyama mono ikyo tunataka kutumia kila mu tutayabanga ne biyama tata. We have 600,000 registered voters in Kenya, in Kisii. We got 200,000. It means 400,000 people did not vote for us. Pono, ntebenga njirumu tubuo diya mna wantu wani kuli yugo kanta kuwa nangaria 200, ntukuta wantu 400. So katoa kolega ntukuli kili kiamu. Tunatumikia kila mu. Lakini sasa uchaguzi kifika, tena sasa unaru nangaria manane ya chama. Unabuo maene. Now, ukwambiri ngana lia ndio moiso. Lakini ewe otaraika asiri ngana lia mwali kaya na litoko kore la preto na mayo kore morobeli oyo. Eso sovenere ODM simbarat na ODM mugabana lakini bako rutera na chinkwa na stalingia. Yengi koro kiase mogusi. Democracy. Is it called democracy? O de abuna to bwata democracy ye. Lakini ntowesa kurama tukwanya kuiwa ngwa kurama simbaratia anywhere lakini simbaratia rokiro ngwa enko anabona ina maskani hiyo sio simbata kido you know as much as your freedom of expression but you must make sure that this your freedom of expression does not affect the rights of the others ngano bwato busibule bukwana protect lakini busiburo bwa autobasa gutumia kumisa abande so democracy nawe katunyere ni tobasa gusalia so I bono dirango tebtata no manye tenga chane tiungira nere vice chairman ya ODM national vice chairman ya ODM bono onye chane tiungira national vice chairman ya ODM bono ekero woja okora activities ya ODM in Kisii tomotebeti tulina haja nere tutagiti atendi bono no ODM wali Mheshimiwa, meta bonsi nigo bakurore ticket ya ODM. Yes. Ayo rabatonyore ticket yo ngakiora kale. Nje. Tindawo te nganguru wale ticket ko. Lakini ODM. Lakini oro mogo yo mugaba nje nawo te ngano ODM munde. Na hande etikiti ni nyanyore. Yo kubuli bugaba. Yo kubuli bugabana. Take that to the bank. Na kubulinga ki honestly speaking mwagongeri agendera bo senator kiano ali nando kolere tamwe yamoyo yoka anuma teketa bo kolere tamwe mutora manye bindu byonsi yakabira ndiyo kumanyebi agendera byakole nando matana na mangana ya basikuisho mataka kwa bere punge emyake bere ya nchitambu bere yoka no pension aso mwakati agendera kole atanya pension kya mwagongeri is our senior mwagonge na bada keire agendere tamwe yo sene tata boke anyore pension yaya kolere Kenya gasi ene atimuke umongina jana ndio kolera singi sana za women rep affirmative action vintevi hivi mimi naomba aendelee na kazi ya women rep inje na kolera singi sana muno mudaviri gava so ngendere ko gava Mheshimiwa Mheshimiwa Deputy Governor ngana yo mwali ochinsa cha tutigire oyo mtu Brighton amanya gukora morobeli. Thank you. Bia mona sana. Taito ko batebi ngambia mona sana. Asio buchinti mwangaire yo kwera manganane yo bugambe bwagusi. Ndagite kubura ligana lya ndio moiso intuna bagusi. Tusikane na ntumanyanga obugambi nyasawo kurwa. Tumanyenga aseboniga nyasaye omuntu atoyeta agambiro abagusi no mugabano ngwaye nero wakire tukikura nero wakira maguta tumusike nanje buno mukonyi oya
nanje monsike ende pono gakirwa wana nyitinga kira maguta kondo mono ko namba ibere tusikane na intwe tusike bali bande na bali bado cholete tubakorere gas siasa buno amanda gatebete linde usuweke kwa roho sana tusikubeke roho yani uwe na uju hii siasa ukuja na upita tushimiane na tupendane. Asanteni. Omajumurigeria no mutegera gitu twasangire satwagachagete no mokonyi bumo gavana bwe county ya Kisii nero sangire birengere bya nkagirite bwe seminar kwa mumanyire buya anene karabwa teganga yaye yokoriye kirugo kyo gavana bwe bumwaka gocha mwaka ujirubire ne merongo ebere nebere nande ningo kubona ntokore iga rinde gyagara rero ndi ntunde yite ntanga nitwanyorana chije dine TV amo cha kuroro ngorwa gusi inde twakoraiga nande ntokore ankikande katuranyora barai au usinandu mo deputy governor kero araira na semesa yeito ngongo kubolo nyara gokonda gotorigeria TV jitu Jones na gotorigeria yani gototegera sijide dijitu tingweba wakirambu ya mono bonsi bali bakora umuyigoyo onyara gokoba successful gosonya gokoba senjira ya bene chi director jitu chi radio ni director jitu TV twabakirembe mono aso okoro muro video yo koba successful to itko yarero ngongo basabira munyana mo gotwara litko ligia titabwa dibirukunyo binde byonsi